ostvariti 10. pobedu u Jadranskoj ligi u ovoj sezoni. Milosavljević, Andjušić, Mačvan iz kornera, još jedna trojka. 94-83. 11 poena prednosti zahvaljujući fantastičnom Milanu Mačvanu koji je odigrao vrhunski meč. Simon ubacuje loptu sa strane. Milosavljević nalazi Katića. Katić iz 2 pokušaja, na kraju iz 3 ne pogađa. Na kraju je Mašić pokupio tu loptu. Mulaomerović. Faul Andjušića, gledat ćemo još malo slobodnih bacanja u završnici ove utakmice, a do njenog kraja ostalo je još 10 sekundi. Pogađa Mulaomerović prvo slobodno bacanje. Mulaomerović koji se propisno napromašivao iz igre, 4 od 11, njegov šut. 2 od 2. Da vidimo hoće li Partizan tražiti šut u ovom napadu. Verovatno će izdriblati kako sada stvari stoje Milosavljević. Možda i ne, za 3 poena, nije pogodio kraj utakmice Partizana. 29 poena, 11 skokova Milana Mačvana, 10 od 13 iz igre. On je bio svakako najkorisniji igrač ovog meča, ali vrlo važna rola po ko zna koji put Dušana Kecmana, 16 poena, 3-3 za 3 poena, sve važne trojke su bile ove Dušana Kecmana, jedna na isteku prvog poluvremena i 2 u četvrtom periodu kada se i lomio. Partizan 94, Zagreb 80.